Profesorka, da vas pitam nešto. Kada i kako je nastala Treća Beogradska gimnazija? 7. decembra 1859. godine ukazom kneza Miloša Obrenovića formirana je Terazijska polugimnazija. 1875. godine ona je uzdignuta u rang Beogradske niže gimnazije. No, kako su tada u Beogradu postojale dve gimnazije, prva i druga, sastali su se direktori te dve gimnazije i direktor prve Beogradske niže gimnazije i na tom sastanku oni su odlučili da upute jedno pismo popečitelju, to jeste ministru prosvete. U tom pismu je stajalo da veliki broj učenika iz Beogradske niže gimnazije želi da nastavi dalje školovanje, da prva i druga gimnazija nemaju dovoljno mesta za nove učenike i da prema Beogradskoj nižoj gimnaziji gravitiraju uglavnom učenici sa Vračara i Sava Male i da zbog toga postoji potreba da se otvori nova gimnazija. Tadašnji popečitelj prosvete imao je razumevanja za to i u skladu sa finansijskim mogućnostima ministarstva 1891. godine doneo je odluku da se otvori 5. razred u Beogradskoj nižoj gimnaziji i da ona se uzdigne time u rang gimnazije i dobije novo ime Treća Beogradska gimnazija. Kada zakoračite u Treću Beogradsku gimnaziju, odmah shvatite da se ne nalazite na običnom mestu. Kada malo duže vremena provedete među zidovima ove škole, među kojima su podučavali i učili neki od najvećih ljudi u istoriji Srbije i Evrope, shvatit ćete zbog čega je Treća Beogradska gimnazija posebna i u čemu je zapravo njen značaj. Arhimed je rekao: dajte mi tačku oslonca i pomerit ću svet. Treća Beogradska gimnazija je pomerala granice naše kulture, književnosti, medicine, arhitekture, nauke. Ona je jednostavno sve to uspevala zato što ima ne jedan, nego 4 jaka oslonca. Ti oslonci daju joj snagu i moć koje nemaju druge gimnazije u Srbiji. Prva tačka oslonca je tradicija i postojanje. Ova škola postoji više od 160 godina. Među ovim zidovima, u svakoj učionici, na stepeništima, u holu, vi osjećate duh te tradicije. Tradicije koja traje toliko dugo na jednom geografskom prostoru gde institucije nemaju svoj kontinuitet, gde ni države nisu trajale duže od 100 godina. Druga tačka oslonca su veliki profesori koji su radili u ovoj školi. Mi možemo reći da su u veličinu i lepotu Treće gimnazije mnogi veliki profesori ugradili svoje znanje, svoje napore i podvige i svoj duh. Hiljade i hiljade učenika ove škole pamte te velike profesore, a neki od njih je zapamtila istorija. Ljuba Nenadović, Stevan Sremac, Sima Matavulj, Vojvoda Živojni Mišić, Brana Petronijević i tako dalje. Međutim, ono što je još interesantnije jeste
Da ne postoji ni jedan jedini učenik u prethodnih 160 godina koji se nije susreo sa nekim velikim profesorom. Jer u Trećoj Beogradskoj gimnaziji su uvek radili profesori koji su na svojim plećima imali teret odgovornosti prema svojim velikim prethodnicima. Treća tačka oslonca ove škole su njeni bivši đaci. Ako biste kojim slučajem izopštili ili ukinuli sve ono što su postigli đaci Treće Beogradske gimnazije, evropska književnost bi ostala bez jednog od najvećih pisaca, srpska književnost bi ostala bez nekoliko najvećih pesnika, slikarstvo i umetnost bez nekoliko svojih velikih imena, takođe i film, pozorište i glumište. Kada bi neko nekim slučajem izbrisao doprinos bivših đaka Treće Beogradske gimnazije, onda bi Beogradski univerzitet i mnogi univerziteti širom sveta bili manji i bleđi, jer biste na taj način obrisali desetine, stotine profesora univerziteta i nekoliko dekana. Srpska akademija nauka i umetnosti ostala bi bez desetine svojih akademika, a hiljade bolnica i klinika širom sveta i u Srbiji ostale bi bez svojih vrhunskih lekara. Pravo i pravna nauka bi ostala bez najvisprenijih advokata i sudija, a uopšte nauka bez najinovativnijih naučnika. Gde god da zagrebete bilo koju oblast da zavirite i ako želite da pogledate 5 ili 6 najvećih imena u toj oblasti, sigurno će jedno ime među tim imenima biti ime koje ide ili potiče iz Treće Beogradske gimnazije. Četvrta tačka oslonca su sadašnji profesori i sadašnji đaci. Treća Beogradska gimnazija upisuje najbolje đake u Beogradu i u Srbiji. Već nekoliko decenija na prijemnom ispitu je potrebno najviše bodova u celoj Srbiji da bi se upisala upravo ova škola. Dakle, kada zakoračite u Treću Beogradsku gimnaziju, odmah ćete shvatiti da se ne nalazite na običnom mestu, jer na ovom mestu susreću se prošlost i sadašnjost, ukrštaju se, prepliću se i postaju jedan jak garant da će se u budućnosti velika dela stvarati i da će Treća gimnazija upravo iznedriti ta velika dela. Ja sam Đorđe Ogrizović i bivši sam učenik Treće Beogradske gimnazije. Ovu školu sam upisao 2013. a 2017. godine sam je završio kao učenik generacije. Gimnazijski period je bio jedan od najlepših perioda do sada, s obzirom da sam imao vremena da se bavim različitim aktivnostima i da učestvujem na različitim takmičenjima koje su onda nagrađena i brojnim nagradama, među kojima su 2 zlatne medalje na Svetskoj olimpijadi mladih naučnika u Nemačkoj i Rumuniji, zatim učešće na 2 svetske geografske olimpijade, jednako važnu nagradu Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine, kojima je dodelio naš Zavod za zaštitu intelektualne svojine, a sve ove nagrade bile su vezane za istraživanje u oblasti zaštite životne sredine i prečišćavanja otpadnih voda. Tokom gimnazije sam takođe imao vremena i da učestvujem u radu Regionalnog centra za talente, zatim istraživačke stanice Petnica na programu geologije i takođe u radu Centra za inovacije i nauku Tačka preseka. Deco, 15. februara 2020. godine ukazom predsjednika Republike Srbije škola je dobila Sretenjski orden drugog reda za naročite zasluge u obrazovanju. Učenici Treće Beogradske gimnazije su ambiciozni mladi ljudi željni znanja. Kada takvim ljudima date podršku, onda su rezultati zagarantovani.
Naši učenici svake školske godine donose mnogobrojne nagrade sa državnih takmičenja, ali i sa međunarodnih takmičenja. Naši su učenici nagrađivani Svetosavskom nagradom, a i škola je takođe dobila to značajno priznanje. Naši učenici su takođe i preduzimljivi. Organizuju svake godine sportsko takmičenje Gimnazijadu koja okuplja beogradske gimnazije. Takođe organizuju svake godine filmski festival. Pored ambicioznosti i preduzimljivosti, oni su i humani, pa su humanitarne akcije u Trećoj Beogradskoj gimnaziji takođe deo njene tradicije. Na polju pozorišta igrali su predstave u Italiji, Francuskoj i u drugim državama i igrali su vrlo često na binama beogradskih pozorišta. Takođe, naši učenici su vešti sa filmskom kamerom, pa su učestvovali na nekim međunarodnim takmičenjima učeničkih filmova. Ono što jeste najvažnija stvar je to što smo mi kao profesori Treće Beogradske gimnazije svesni da su mladi ljudi oni koji znaju šta će biti sutra. I mi im u tome verujemo i podržavamo ih u tome i mislimo da je to zapravo najveća snaga Treće Beogradske gimnazije. Ja sam Nikola Tepić, bivši učenik Treće Beogradske gimnazije. Tokom srednjoškolskog obrazovanja u principu dolaze su različite nagrade. Neke koje bi samo kratko napomenuo jeste od strane Svetskog zavoda za intelektualnu svojinu i Svetosavska nagrada od strane Ministarstva prosvete. Međutim, te nagrade na papiru piše pojedinac, ali iza, kako bih rekao, pojedinca i te nagrade stoji čitav tim ljudi, odnosno iza svih tih rezultata. Tu su različite osobe, institucije, između ostalog i naravno Treća Beogradska gimnazija. Sa druge strane, da biste ostvarili takve rezultate, potrebno je neki način da izađete iz okvira nekih standardnih aktivnosti koje se traže od strane vas, kao običnog učenika. Za te stvari su bili potrebni profesori. Dakle, kada se neki način sumira celokupno iskustvo Treće Beogradske gimnazije moje u ovoj školi, zaista naviru prelepa sećanja. Obeležio je jedan moj lepši deo života i jednostavno mislim da to treba i naredne generacije da iskuse i neverovatno mi je drago da su profesori ostali u istom elanu, da prenose znanje, da pomažu i naravno da iskuse nešto što, odnosno mlađe generacije da iskuse ono što sam ja iskusio. Od svog nastanka pa do danas Treća Beogradska gimnazija je uvek bila rasadnik najvećih intelektualnih umova kako srpske, tako i jugoslovenske elite. Ona je prizma istorije srpskog i jugoslovenskog naroda. Upravo ova gimnazija je specifična po tome što su njeni učenici i profesori bili ne samo oni koji su prenosili znanje i usvajali isto, već i borci za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, borci koji su u periodu između dva svetska rata težili očuvanju srpskog nacionalnog bića kroz to da su gajili kult dinastije Nemanjića i kult Svetoga Save. Treća Beogradska gimnazija je luka za najuspešnije đake, najkreativnije i najsmelije. Ona je vertikala između prošlosti i sadašnjosti, ali istovremeno i pravac za utiranje budućnosti savremenog sistema obrazovanja, škola koja teži da bude rame uz rame sa obrazovnim institucijama istog nivoa u Evropi i svetu. Zbog toga su učenici koji završe Treću Beogradsku gimnaziju najbolji ambasadori ne samo ove škole, već i ovog naroda i ove države.
Treća Beogradska gimnazija je jedna od najstarijih škola u Srbiji. Tokom svoje 160 godina duge istorije nešto je ostalo nepromenjeno, a to je njen ugled elitne gimnazije. Takav status dobila je zbog veoma uspešnih učenika koji su ovu gimnaziju završili, kao i renomiranih profesora koji su ovoj gimnaziji predavali i sada predaju. Pored odeljenja prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smjera, upisujemo i odeljenja koje imaju dvojezičnu nastavu. Već dugi niz godina postoji nastava i na italijanskom i francuskom jeziku i organizovana je u saradnji sa vladama Italije i Francuske. U redovnoj nastavi učenici mogu da nastave učenje engleskog, nemačkog, francuskog i ruskog jezika. Od prošle školske godine u treću gimnaziju upisuje se odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Cilj Treće Beogradske gimnazije je da talentovanim i ambicioznim učenicima koji su već postigli značajne rezultate omogući da nastave da se razvijaju i postignu izuzetne rezultate u svom daljem školovanju. Škola svojim učenicima omogućava da učestvuju u brojnim projektima, nacionalnim i internacionalnim, razvijajući saradnju i sa drugim školama u regionu i Evropi. Sarađujemo sa stranim i kulturnim centrima u Beogradu. Kvalitet nastave i odnos učenika i profesora pokazuje se u rezultatima koji naši učenici postižu u svom daljem školovanju. Najveći broj naših učenika uspešno upisuje najbolje fakultete, univerzitete u Beogradu i prestižne univerzitete u inostranstvu kao što su Kolumbija, Harvard, Oxford, Sorbona, Bocconi. Naša želja je da svojim učenicima oblikujemo budućnost na temeljima uspešne tradicije.